салом дӯстон, ман ҷовид аминов ҳастам ва имрӯз дар бораи таркиб ва сохтори сайёраҳои системаи офтобӣ хоҳам гуфт. сайёраи замин ки хонаи мову шумо аст, сайёраи сеюмини системаи офтобӣ ва пуромӯхтарин сайёраҳои ин система. атмосфераи замин аз 78% гази азот иборат мебошад. 20% онро гази оксиген ташкил медиҳад. боқимонда газҳои азот, аргон, диоксиди карбон ва дигар газҳо мебошанд. сохтори сайёраи замин ба монанди сохторҳои дигар сайёраҳо аз як қисм иборат аст. дар маркази сайёра ҳастаи он ҷойгир аст. ҳастаи сайёраи замин низ ба монанди сайёраи зӯҳра аз ду қисм иборат аст. дар маркази он ҳастаи сахт ҷойгир шудааст, ки аз оҳану никел иборат аст. ҳастаи берона дар шакли моеъ қарор дошта, он низ аз оҳану никел иборат аст. ин ду қисмати ҳастаи замин нисбат ба якдигар дар ҳаракат қарор дорад ва ин хусусият ҳаст, ки майдони магнитии заминро ташкил медиҳад, ки заминро аз ҳар гуна офатҳои кайҳонӣ муҳофизат менамояд. ҳастаи замин дар чуқурии 2900 километр оғоз мегардад ва то маркази замин дар чуқурии 6371 километр идома ёфта, ҳамин тавр захомати он ба 2470 километр баробар аст. қабати дуюмии сайёраи замин, мантияи он низ аз ду қисмат, аз мантияи болоӣ ва мантияи поёнӣ иборат аст. аз чуқуриҳои 70 километр шурӯъ гашта, захомати мантияи замин 2900 километрро ташкил медиҳад. мантияи поёнӣ аз 600 километр зери замин то 2900 километр зери замин паҳно гирифтааст ва нисбат ба мантияи болоӣ зидшии бениҳоят зиёдро дорад. мантияи замин дар умум дар шакли сахт ва моеъ қарор дорад, ки доимо дар ҳаракат аст. қисматҳои поёниву болоии мантияи замин аз рӯи зидшии худ фарқ мекунанд ва ҳамин аст, ки онҳоро аз ҳамдигар ҷудо менамояд. мантияи замин низ аз ҷинсҳои кӯҳӣ иборат аст ва ин ҷинсҳои кӯҳӣ дар шаклҳои сахт, пластикӣ ва моеъ қарор доранд. моддаи моеъе, ки дар мантияи замин мавҷуд аст, бо сабаби баланд шудани ҳарорат ба ҳаракат омада ба боло ҳаракат мекунад ва ҳамин аст, ки сабабгори даврзании моддаи мантия мегардад. чун мантияи замин зидшӣ ва ҳарорати баландро дорост, моддае ки моеъ ба шакли моеъ мубаддал мегардад, яъне гудохта мешавад, қабати болотарини сайёраи замин қишри он мебошад, ки аз ҷинсҳои кӯҳӣ иборат аст ва шакли сангиро дорост. қишри замин ба ду намуд тақсим мешавад: қишри континенталӣ ва қишри уқёнусӣ. қишри уқёнусӣ дар зери уқёнусҳо буда захомати камро дорост. захомати он аз 5 то 10 километр мебошад. қишри континенталӣ бошад захомати бештар дорад ва захомати он то 70 километрро мерасад. қишри континенталии замин низ ба қабатҳо ҷудо мешавад, вобаста аз таркиби он. дар зери он қабати аз ҳама вазнини он, ки аз базалтҳо иборат аст ва захомати камтареро дорост, ҷойгир шудааст. болои он қабати гранитӣ ҷойгир аст, ки зидшии ҷинсҳои кӯҳӣ нисбат ба қабати базалтӣ камтар аст ва ҳаҷми бештари қишрро ташкил медиҳад. қабати болотарини қишри замин қабати таҳшониҳо мебошад, ки асосан аз таҳшониҳои ҷинсҳои кӯҳӣ иборат аст, ки дар зери баҳрҳо ба вуҷуд омадаанд. чӣ тавре мебинем сайёраҳои дарунии системаи офтобӣ аз сайёраҳои беруна аз рӯи таркиб ва сохтор комилан фарқ мекунанд ва ин фарқият вобаста ба ҷойгиршавии онҳо нисбат ба офтоб аст, яъне мавқеи онҳо, яъне дурии онҳо аз офтоб. то андозае ки сайёраҳо ба офтоб наздик мешаванд, дар онҳо элементҳои вазнин ба монанди оҳану никел бештар мегардад ва ҳастаи онҳоро таркиб медиҳад ва то андозае ки сайёраҳо аз офтоб дур мешаванд, дар онҳо унсурҳои вазнин камтар мешаванд ба монанди оҳану никел ва ҳастаи онҳо бештар аз сангҳо иборат мешавад. вақте ки таркиби сайёраҳои заминро бо масофаи онҳо аз офтоб метавон шарҳ дод, қабатбандии ин сайёраҳоро
مخصوصاً سیاره‌های درونی زمین شکل را از روی مسافه آنها با آفتاب شرح دادن مشکل است. سبب دیگری البته موجود است که آنها را به قبض‌ها تقسیم بندی می‌نماید. سبب قبض‌بندی این سیاره‌ها نیز البته قوه جاذبه است، ولی نه جاذبه آفتاب بلکه جاذبه خود سیاره‌ها. چطوری که در نوار قبلی خداییدی پیداشوی سیستم آفتابی گفته بودیم، سیاره‌ها از گاز و غبار ابر گازی تشکیل یافته جسم‌های بزرگ را در زیر تاثیر جاذبه تشکیل دادند و وقتی که این جسم‌ها به وجود آمدند، فشار و حرارت در داخل سیاره‌ها به نهایت بزرگ شده بود که به گداخته شدن ماده این سیاره‌ها آورده رسانید. ماده گداخته شده که در شکل مایع قرار دارد، زیر تأثیر جاذبه به دیفرانسیاسیون دچار شده، به تفریقه بندی آن در داخل سیاره باعث می شود. زیر تأثیر جاذبه عنصرهای وزنین به مانند نیکل و آهن به زیر فرو می روند و بیشتر در هسته آن جمع می شوند. ماده های از آن سبکتر به مانند سیلیسی، کالی، نتری، آلومینی و دیگر المنت هایی که منطقه زمین را تشکیل می دهند در قبط بالاتر آن در منطقه آن جای می گیرند و در نتیجه تحول میلیارد ساله سیاره زمین این عنصرها پیوسته های کیمیایی مینرال ها را تشکیل داده دوباره گداخته شده بر روی زمین فواره زده تحت حرارت پست به شکل سخت مبدل گشته جنس های کوهی قشری آن را تشکیل می دهند. چقدر که از گفته های ما برمی آید قوه جاذبه و حاصل فعالیت آن فشار و حرارت از روزی پیدایش سیستم آفتابی طول تحولات میلیارد ساله ها ساختار و ترکیب گوناگون سیاره های سیستم آفتابی را معین نموده آنها را به مانند خانه‌ای که از خشت های زیاد عبارت است بنیاد ساخته و به شکل امروزه آورده رسانیده است و همین قوه ها روندهای بسیار گیولوژی را در داخل سیاره زمین نیز به حرکت به موجودیت آورده سببگار پیدا شدن یک ساختار مرکب با روندهای مختلف گشته است که امروز سیاره زمین ما را با ثروت‌های زیرزمینی زیاد تشکیل داده است و شرایط مساعد در روی آن فراهم آورده است که حیات و از آن جمله ما و شما در آن عرض هستی نماییم. امید دارم که با آوردن این معلومات مختصر درباره ساختار و ترکیب سیاره‌های سیستم آفتابی و مخصوصاً سیاره زمین ما و شما کنجکاوی شما را قانع گردانیده باشم و این نوار به شما پسند آمده باشد. با ما باشید که تا در نوارهای آینده با شما درباره روندهای گیولوژی سیاره زمین صحبتی جالب داشته باشیم.